pozdrav svima ljudi, sa vama je Stefan Gamer i mi danas igramo Minecraft preživljavanje. Počinjemo iz početka, da vidimo kako ćemo svijet nazvati, nazvat ćemo ga Stefan. Ajde, krećemo. Samo malo kućita. Stvorili smo se na ostrvu. O, dobro. Ništa, krećemo. O, odmah ovce, to. Evo vidite ovčurine glupe. Alo, glupa ovce, šta budiš u mene? Ove ovce pasu pod ručnom. Svakom čast. I prvo ubijamo ovce zato da možemo da napravimo krevet. Da, to je sve. Ovo vidi bijela ovca. Baš su lepe. Baš žao mi ih je ubijati, ali moram, žao mi ih, ali moram. Čekaj, ja nemam, shit. Ja demete. Te glupa ovca nestala. Vidite je bio. Evo je. Gdje mi sad trebamo doći? Tamo! I možda možemo da pronađemo ovdje, kako se zove, piramidu ili selo. Ne, nije. Baš sam se bio ponadao. Ovdje malo ćemo da moramo sporo. A ovo me glupo, gdje smo se stvorili, baš na glupo mjesto. Vidi gore prase. Mislim, moramo ići pod drvo. Pod drvo, malo smo se zezali, ali dobro, sad nećemo više. Evo, ubit ćemo još jednu sivu ovcu, tako da imamo 3 sive ovce. Sada nam treba, treba nam još jedan. Malo mi je glup svijet gdje smo se stvorili samo sandstone. Baš im je malo retardiran. Ali šta da se radi? Sad možemo malo da se zvezamo. Da, trebamo da napravimo kuću. Vidite kako lijepo pogleda odavde. Kao od dvogleda. Ovako. Napravit ćemo ovdje jednu kućicu. Baš na glupom mjestu. Da. Šalim se malo. Sebingen vjel. Ovdje ćemo staviti crafting table. Nikada mi se nije desilo da odmah na početku svijeta nađem ovdje. U sljedećoj epizodi ću snimati sa teksturom. Neće biti ova tekstura, nego će biti... Neće biti obična, nego će biti tekstura neka.
A za sad samo ova epizoda. Ovo je prva epizoda preživljavanja. Nadam se da će nam se svidjeti. Stefan Gamer je upravo dobio dostignuće. Nabavljanje drveta. Jeste to nešto teško. Ništa napravimo ćemo. Da ima nekih svijet, da je fin. A nije ovako retardio. Kako. Zeznam se malo previše, ali dobro, šta da se radi. Ja 17, ja mislim da će biti to. Svijet. Evo, može. Ja se slaviti. Evo, ne. Ovdje mogu vas tu zabaviti. Jo, nešto će mi bilo. Ne. Još jedan treba. Dva. Čak i 3. Kako li ste. Čekaj. Vidite kako mu je. Glavica je ružna. Ajmo malo da stipleš. Malo sam se previše uživio. Da. Može. Glupo prase. Vidite kako mene prase živcira. Dobro, nećemo se više zezati. Sad ajmo da skupimo ovog drveta malo, da napravimo kuću više. Dosta. Ova će epizoda može biti kratka, ali sljedeće najdete se 15 minuta. Kao parkour. Da, i možda danas, naravno ne danas, snimim i epizodu što ovom prasetu, alo mali, odjeb. Izvinjavam se što sam ovo rekao, a mora, brati. Ono, čekaj, ovdje sam mogla staviti vrata. 1, 2, 3. 3 je za sad bilo. 1, 2. Trebam još drveta, puno drveta. Čak se potrudim da danas snimim, a sutra stavim epizodu. Naravno, multiplayer. Prozore nećemo stavljati uopšte, zato što ne moram da idem po pijesak i moram po kamen, a to mi se ne da raditi. A kad se mi treba najljepše. Da, najljepše. Pravit ću neke tutoriale. Možda nešto napravim u Sony Vegasu i tako to. Da.
Da, u multiplayeru neće biti kao prošli multiplayer, nego igrat ću sa drugom. Drugi isto će da snima sa mnom i nekad će i on postaviti klipove na mom kanalu. Ako dospijemo do nekad. I neću samo ja stavljati, nego će i on. O, Paranoć, moramo da požurimo. Zato Paranoć. Ali ja neću da budem kao Serbin NPL, zato što on svaki trenutak ide da spava. Brate, baš retardiran. Šalim se, nije retardiran Serbijan, nego stalno ide da spava. Sve jedne epizode ako pratite, stavit ću link od njegove kanala. Šalim se, neću. Vidi ovo drvo ovdje. Kako je retardiran. Šalim se, koje mene sve retardiran. Moram da požurim sad će da se stvore kriperi i oni jebačima. Ne izrazu. Moram požuriti. Ne. Prepadam prasio oko Enderman. Neće moći ovi noći gubi. Evo ovako zatrpat ćemo sada zemlju. Evo ovako i ovdje ćemo samo da postavimo krevet. Evo, to je prva noć i sada neću još da prekidam epizodu. Prvo ću da napravim kuću do kraja i kripera ili takvih momaka nekih. Ender. Ne. Dobro. Ekstra. Vidimo, ovdje sigurno ima metal. Ugalj. Evo, šta sam rekao. Vidi naša kućica. Moram da skupim drvo. Toliko me nervira to morate skupati toliko drveta da napravite naravno retardiranu kućicu. Idem da poiskopam ovoga. Da, možda nekada neću izbaciti klip, ali sada ću malo češće da izbacujem klipove, a najviše će biti klipova na serveru. I bit će i ovo preživljavanje, ali neće uskoro. Da, stavit ću link od svoje stranice na Facebooku. Lajkujte. Tu će uvijek i biti objavljen video. Biće video o... kako se zove... Da, malo sam se zbunio. Bit će video, će tu izlaziti i onda ćete znati kad ima video, kad je izašao novi video i to. Tako kao što radi se, da, pretpostavljamo. Daj bre. Thank you God. Eto, našla mala kućica. Evo ovdje. Ovo ne valja. O dobro, to možemo da pokojim mogu. Evo ovako. To bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ostavite like, subscribe, puno bi je značilo. I da, rekao sam, ponovio sam jedno 10 puta, neće biti stalno ovo preživljavanje, nego će biti i na seriji. Tako da, uživajte. Ćao!